Зарядка такси есть у вас? Да. Да? Можешь дать пока? Сбербанк у тебя? Тинькофф. Туда, чтоб Wi-Fi не пропал. А? Wi-Fi, чтоб не пропал. Давай я догоним. А? Ну, тут стой. Да. Давай. Да, интернет, прикинь, закончился. Еще подожди, я у него деньги возьму. Хуйня. Давай я раздам Wi-Fi. Раздам Wi-Fi, говорю. Давай я раздам Wi-Fi. Номер скажи. 993 Ага. 363. Все, сейчас приду домой, отправлю. Не. Давай сейчас прям. А, у меня интернета нет. Ну давай я тебе раздам. Мне не надо раздавать, я дома могу. Оплатить кто будет? Я оплачу тебе, я же записал. Ну давай здесь я тебе раздам Wi-Fi. Я не хочу здесь оплачивать. Я не хочу ждать потом. Что ты предлагаешь? Ну, перевести прямо сейчас. Я тебе сказал, домой подниму, сейчас оплачу. Так, это меня не устраивает. Или я похож на пиздобола, что ли? Не, давай, в чем проблема? Я тебе раздам Wi-Fi. Ты доверяешь или нет? Не доверяю. Пока не доверяю. Тебя как зовут? Игорь. Игорь, не қылғаныңды айтсаң ана жақтан қыламын дедім, бұяқтан қыламын дедім, которым интернет жоқ, Wi-Fi жоқ. Мына понятие алдың беле? Понятие бар еркекше? Ну, да, конечно, есть. Я даже вот отсидевший татуировки вот. Мал тату-матум, тем более аяқта мындай движение үшін не қылады білесің бе? Ну, я хотел, ну, понимаешь, сам. Понимаю ғой, понимаю. Мында қылғаныңша, тияқтан мына тетиженден түштің, бияққа қаштың, тияққа қаштың. Мен сендейлердің далайын көргем де. Мен құлаққа тейіп шарт етесің ғой, таза эле. Ну, ты этот, блин, извини, қандай извини. Не қыласың айтсаң, ақчаң барбы, жоқ отырасың, отырбайсың. Отырсаң 3 теңгеден айт, тарс, котором азыр депчи. Кечки саат канчага чейин которосуң, ошону мага чөткө айт. Которсоң котор, которбосоң алды башыңда калсын илинген бойдончу. Эркек болсоң которосуң, бирок сага окшой эркектин, ну, конечно, я мужчина, вот, дай руку, я тебе отвечаю, вот, я вот, сендейлер далай отвечать эткен магачы. Сендейлер толуп жатат. Чалчы мага азыр, будок ыргытып кой, мен сага кечки 9-та бир жолу чалам. Которсоң котордуң, которбосоң жок.
ушинтесиңер жаңы. Ушул номериң, а? Хорошо, Игорь. Кечке чейин күтөм. 9-да которсоң котор, котора албасаң которбойм деп эле азыр ушул жерден айтып коеюн. Чалса албайбыз, брат. Мен сага бир эле жолу чалам мен. Отвечай. Мен сага бир эле жолу чалам. Которсоң котордуң, которбосоң жок. Макулбу? Да, я тебе отвечаю. У меня есть возможность там в 9 вечера тебе перевести. Вот я тебе гудок скинул. Так, спасибо тебе за понимание. Ошону башынан эле айтты, мындай акча жок, ушундай болуп атат. Абды ушу жеткирип койчу десең, мен эмне түшүнбөйт дейсиң. Сендейлерин давай жеткирип койгом мен. Сүйлөштүк да Игорь. Отмазка тепмей жок. Мал өтпөй калды, тооктордун жумуртка туубай калды, сүттүн акчасы тийбей атат, тигинин акчасы тийбей атат. Чоң апамдын пенсиясы келсе эле сразу котормокмун. Кичине задержка болуп атат. Демек жок, хорошо, Игорь. Тарс кыл дагы, болду. Кечки 9-да котордум да ошо менен бүттү, өлдү деп кой биягычы. Аркы берки отмазкаларды айтма. Жок, хорошо. По рукам бердик дагы, кеттик. Кечки 9-да бир жолу чалам, ошо менен бүттү. Да, келе болду. Сүйлөштүкпү? Да, отвечаю. Всё. Я тебя переведу вот слово мужика. Ну смотри, Игорь. Жигиттер, өзүңөр көрдүңөр, бул машинанын жанында туруп сүйлөшкөн сөздөр такыр үнү жазылбай калыптыр. Мен буларды такыр мындай подозревать эткен деле эмесмин, кидайт эткен депчи. Анан бияка келип жанакы деп интернетим өчүп калды. Азыр досуман алып келе коеюн деген деле ремени чечтим го, ошондо уже подозрение кетти да. Анан бияка аркасынан келип токтоп, машинаны чуркап барып эле машинанын ачкычы биякта өзүнчө жабылып турат да. Бул ачкыч менен минтип машинаны жабайын деп минтейин деп атсам эле жүрөгү түшүп кетти. Мен бычак же бир пистолет алып чыгып атат го депчи. Анан кийин иши кылса башын жедим бияка чыгарып алыпчы. Мужскойун задевать этип тияк бияк кылам. Минтип видеодон колун көрсөтүп атпайм, отуруп чыккам, понятиям бар тияк бияк дейт. Понятияң бар болсун, эмне мындай кылып атасың? Эркек болгондон кийин бетке эле айтып кой дейт. Айтып кой деп айттым да, анан видеону улам узартпай сөздүн кыскасы кечки 9-га чейин котором деди. Которсо которду, которбосо жок. Эми айла жок, эмне кылам азыр? Менттер чакырганда да ал 3-4 саат убакыт алат. Алар чакырып, аны салып берип, анан отделениеге барып, ага заявление жазып, анан сен регистрацияңды берчи, на всякий текшерип көрөйүн, анан канча штрафың бар, тигиниң бар, аның бар, мунуң бар. Ал эменин баарын өзүңөр билесиңер. Кечки 9-га чейин которсоң котордуң, которбосоң жок, которбосоң мындай болом, тигиндей болом дейт. Айттым, сендейлердин толтурасы жатат, атасын, апасын, байкесин, девушкасын, бабушкасын ортого салып берип, эми ал сөгүнүп айткан сөздөрүн айтпай эле коеюн, эмне деген. Кыскасы ошондой. Да бир айта кетчү нерсе, баарыбызда эле эркектик намыс бар да. Анан кийин ошого тиренип эле до конца тура бергенде деле ал туура эмес да. Көрүп атасыңар, жаңы майбах айдаган водительди аркасынан муунтуп өлтүрүп, машинасын сатып 4 күндөн бери теласы табылбай, такситтер барып өзүлөрү таашыптыр. Анан ушинтип машинада отурганда конфликт болуп кеткенде сразу машинадан түшкөнгө аракет кылган да. Анткени аркасынан муунтуп салышы мүмкүн же бычак менен сайып салышы мүмкүн. Анан баягы эркектик намыска тиренип эле бияктан мынтип калчылдашып отура бербейчи. Колдон келсе конфликттен алыс эле болгула. Анан бир кичинекей нерсеге намыстанып атып, анан ден соолугуңардан айрылып, өмүрдөн айрылган эч кимге кереги жок го дейм. Азыр Яндекске жазып койдум, ушундай болуп кетти депчи. Жигиттер, мынтип Яндекске поддержкага жазып койгом, хотя бы заказдын комиссиясын отмена кылып берип койгула депчи. Десем, заказдын эмесин комиссиясын отмена кылып, 3 саатка промокод жиберип коюптур. Эми буга да шүгүр. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. The number is not available at the moment. Please try again later.
Абонент ровно 1 сутка өттү. Эки жок.